naa ba kay kaila nga grabe kayo kabakakon? Nga pati ikaw ga kadamay na sa iyang pagkabakakon? If yes, ay mo to bag-ana, watch until the end because I'll be explaining to you kung unsay tawag aning tao nga bakakon ug simptomas pa kini sa lahi nga butang ug ug kaila ba ni siya nimo, di ba? Because today we'll be talking about confabulation. Alright, ug unsabay na ani, unsabay term ani simptomas ba ni or unsabay relation ani no sa droga, ato na siyang istoryahan. By the way, my name is Dr. Junes. I'm a nurse by profession and a rehab practitioner by specialty. And for today's discussion, before tayo move forward, again, another disclaimer na tanang butang ato ang istoryahan today is all for educational and information purposes only, and dili ni siya intended no nga mupuli o mga complicated nga mga actual scenarios. Ayan. So, we've learned before na if you are addicted to drugs or to any substance for that matter, you will have cravings, no? Kay maximum kayo ang dopamine nga releasing mo ang brain, and it will create this craving na kumbaga buhaton na nimo ang bisag unsa para lang makuha tong same high or happy feeling na gusto nimo ma-achieve, which is naa sa droga dayon, di ba? And one of the unfortunate action or lihok nato is kana manulis, mangawat, magbuhat og crime para lang makuha or maabot ning ang kaning ginatawag nato nga happy feeling. Okay? And one of the symptoms no in the context of drug addiction is kaning ginatawag nato nga confabulation. Okay? Now when we say confabulation, ga-refer ni siya or ginapasabot ani kana bitong usa ka tawo nga hilig kayo og buhat-buhat og istorya bisag dili tinuod ni siya, and napuy uban pod nga gabuhat sila og istorya although dili din siya tinuod because distorted kayo ang iyang memory. Dili siya sure kung sakto ba or mura din ang iyang ma-recall nga memory, and this is because of the addiction. Okay? And this refers to a cognitive impairment no nga pwede jud makuha sa usa ka tawo mainly because of the substance abuse. Now, any individual nga ga-struggle aning ginatawag nato nga addiction may unintentionally no fabricate memories, magbuhat-buhat sila memorya or mag-create sila, or they would perceive it as true because again epekto ra jud siya sa ginadili nga droga. And these are basically pointing out to the specific parts of the brain, which is the memory and of course the decision making. Namo din siya mag-web na dayon ang pagkabakakon sa usa ka tawo. Daghan na kay siya sabay term na sa Bisaya, daghan na kay siya but nga istorya no para lang ma-convince ka or para lang ma-defend niya nga ano iyahan ang gibuhat ng isa ka butang. Alright? Now, there is a relationship between confabulation and drug addiction, as what I've said. And number one, I've actually mentioned this earlier, it basically points out to a neurological impact because of the drugs. And kaya siya usually pag chronic no, pag taas kayo nga higayon nga ginamitay og droga, this can damage the brain regions no, especially sa ginatawag nato nga hippocampus o kaning ginatawag nato nga mga prefrontal cortex sa ato ang brain nga gahawid more so sa memory, sa attention ug sa reasoning. That's why mahimong distorted na dayon ang mga decision making and perception sa usa ka tawo nga gagamit og droga. And the same goes with other substances no, aside from shabu, we have like mga alcohol, mga beer if severe na kayo ang usage ana, or mga ginatawag nato nga mga benzodiazepines o any other stimulants no nga pwede siya maka-distort or maka-affect sa ginatawag nato nga memory and causing the deficit na noon o will sooner or later become what we call this as a confabulation no. Another relationship is what we call the Korsakoff syndrome. Kaning Korsakoff syndrome is basically a condition na most often is caused by long-term alcohol abuse and thiamine deficiency. Okay? And mo jud siya ang classic example no kung asa ang usa ka tawo nga daghag butbut nga istorya, daghag binakbakak nga istorya gakahitabo. And it's very common for those people with Korsakoff syndrome. And usually ang mga individuals no nga affected ani usually gina-fill in nila ang mga memory gaps with buhat-buhat nga mga stories or mga details nga murag fantasy ra kaayo or daydream kaayo sila without realizing jud no nga
inaccurate or gaweb na ang ilang mga story nga ma-point out na nga dili jud siya tinuod or non-existent jud siya. Naapod tayo ginatawag po tayo no nga avoidance and denial in addiction. This is a big relationship in between confabulation and addiction because again some cases some cases of kining pag binakak sa usa ka tawo kay maka-affect ni siya sa ginatawag nato nga mga situations wherein gay nahimo niyang psychological defense, may it be coping or defense mechanism, no, mahimo siyang psychological defense where individuals will unintentionally distort memories, iyahang walaon siyang certain nga memory to avoid mga confrontation no nga sakit kaayo para sa ilaha nga dawato ng usa ka butang, especially in the mere fact nga na-involve sila sa drug addiction. Also, another relationship is what we call the acute intoxication or the withdrawal. Kay during periods mong good of intoxication or sa mga part gani nga naana ka sa high or sa climax or probably during the part of withdrawal, ang ability man gud sa ato ang brain na mo accurately encode no, mo accurately read or decipher and perhaps kanang mag-retrieve og mga memories, mahimo ni silang compromised, especially in terms of like understanding kung unsay iyahang current nga situation or probably na ay mga avoidance or na ay mga trauma nga kahitabo sa iyaha. And also there is what we call the impact of recovery. Sa impact of recovery no, mga tao nga affected jud aning ginatawag nga confabulation, usually kay na hinder nila ang recovery nila by like complicating the therapy or daghan kayo rason, daghan kayong mga excuses. And these individuals like may struggle to like differentiate no from the usual norm nga gabuhaton, especially pointing out the difference between the reality and the fabricated yung mga experience. And the impact for this can also impair their ability no to what you call the like fully engaged in like treatment or rehab or recovery or even sa pag-recall gani sa mga events kay critical kaayo sa ilang pagsabot in terms of addiction. Now, how do we address confabulation in addiction? Well, there are 3 things that we must reconsider for that. Number 1 is medical treatment. So, it is important nga magpatanaw sa kay psychologist and psychiatrist para at least ma-address kung unsay mga kakulangan sa iya. So, it may be with nutritional deficiencies, no, like thiamine or vitamin B complex, and also treating no i-address ang mga underlying like mga roots nga no ni involve siya o addiction. And this one can, especially if sober na ang usa ka tawo, this one can improve the cognitive functioning or sa original function sa ato ang pangutok. The second one is what we call the cognitive rehabilitation. So naatay mga therapies no to strengthen memory and also address the critical thinking skills. And through a series of sessions and rehabilitation, mahilot-hilot ang pangutok na maka-understand kung asa ang fabricated o asa ang reality. Okay, that will help. And also number 3 is what we call the supportive therapy, wherein if there is like a what we call the encouraging self-awareness, no? If aware siya sa iyang self, nag-exist ni siya nga symptom, and being provided with a structured environment, especially with the presence of friends or support system or family or loved ones, this can actually reduce the reliance or the perception of having confabulated memories. No, anam-anam na siya o gawala and maka-point out siya nga mo ni siya ang tinuod. And of course, by understanding the role of confabulation in addiction, kay common mo din kayo ni siya no, sa ato ang mga pasyente nga involved sa addiction, ang mga healthcare providers po can actually develop a targeted intervention, ma-aware, mas ma-familiar sila kung sa buhaton or mas maka-identify sila and kumbaga dili basta-basta mailad and can point out and can basically intervene no, para at least ma-address properly ang mga concerns, especially those that will involve the cognitive and the behavioral aspects of recovery. So therefore, if mosulod ganita og droga, dako jud kay chance nung ang confabulation ma-develop pud sa ato ang kaugalingon, and that will cause chaos, daghan kaayo problem issue ana
and it will be hard afterwards to recover, not unless katong mga support system nga kung gipang-mention ang mga treatment makatabang to sila ayo if maplaster lang jud ayo ang usa ka tawo. Okay? So hopefully you guys understood something from this discussion. If you do have questions or comments or clarifications, please feel free to comment down below, and do not forget to hit the like, the notification bell, and of course the subscribe button. And always remember, sulay-sulay lang ta og ugma pero ayaw lang dita sulay og droga. Ayo diha. Hi! Ganun ba ka sa video yung nakita karon? If so, do not forget to hit on the like, share, and subscribe button. And of course, apila na lang po ang notification bell para at least ma-inspire ko nga magpadayon og buhat sa mga ing-ani nga klase nga videos. And also, maka-reach out ta og more people na gusto ma-sober, gusto maka-prevent og relapse, also maka-control sa ilang addiction, and syempre, katong gusto og peace of mind. Alright? Again, hit the like, share, subscribe, and notification bell. Take care now.